بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الأول الفتحتان. سمريان بره الفتحتان. كمريانغو وغتاتو الحروف مع التنوين. إنيغوتي همين التنوين. تنوين فتحتين كسرتين حجمان ضمتين. يو بفزه الفتحتان وفتح زنغاه ابجري. Urigihe ahantu hose uzabona fathatayn igomba kujyana na alif. Alif ikaba ari alif yifashishwa igihe umuntu akeneye guhagarara cyangwa ari gusoma ahantu hahagarara ariko iri kuri fathatayn. Iyo dusoma rero fathatayn ira nun turayumvi dusa nk'abayikata kubera yuko tuba dusoma duhagarara, ntago dusoma dukomeza, ntago twavuga ngo ani bani oya, ahubwo turasoma ngo an ban tan than jan han khon dan dhan ron zan. Ntago munasoma ngo zani ngo sani oya, ahubwo umuntu iriya nun yumvikana kenshi muri za tanwini zose. Umuntu aba agomba kuba yayivuga ameze nk'uwihagararaho nk'aho ifite sukun. Naam, ubwo inshallah ta'ala no gusoma izindi nyuguti zikurikiraho. Billahi tawfiq. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.